ассалому алайкум устодони азиз. чуноне ки шумо огоҳӣ доред, дар қисмати аввали дарси маърифати ҳуқуқӣ мо оид ба мафҳум, сохтор, функсияҳо ва намудҳои маърифати ҳуқуқӣ маълумот дода будем. имрӯз кӯшиш менамоем маълумоти мукаммалро дар бораи қисмати дуюми маърифати ҳуқуқӣ аз ҷумла масоили аломатҳо, принсипҳо, ҷанбаҳо ва маҳсули маърифати ҳуқуқӣ ба шумо пешниҳод намоем. маърифати ҳуқуқӣ ҷузъи муҳими фаъолияти давлат ва ҷомеаи ҳуқуқбунёд мебошад, ки ба пойдор гардидани тартибот ва адолат мусоидат мекунад, ҳифзи ҳуқуқу озодии шаҳрвандонро таъмин менамояд, инчунин ба рушди ҷамъияти шаҳрвандӣ мусоидат менамояд. маърифати ҳуқуқӣ на танҳо донистани қонунҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ, балки дарки моҳият ва ҳадафҳои онро дар бар мегирад, ки ба одамон кӯмак мекунад дар манзараи ҳуқуқӣ фаъолият намоянд, қарорҳои оқилона қабул кунанд ва мувофиқи қонун амали худро ба сомон расонанд. маърифати ҳуқуқӣ инчунин эҳтироми ҳуқуқу озодии шахсони дигар, риояи қоидаҳои рафтор ва меъёри ахлоқиро дар бар мегирад, ки ба инкишофи масъулияти шаҳрвандӣ ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ мусоидат менамояд. маърифати ҳуқуқӣ муҳимтарин ғояҳои шуuri ҳуқуқиро ҳамчун талаботи умумии ҳатмии ҳуқуқи позитивӣ ва сиёсати илмӣ қонунӣ гардонида, татбиқи амалии онҳоро дар низоми кунунии муносибатҳои ҷамъиятӣ бо роҳҳои зерин дар самтҳои афзалиятноки рушди ҳуқуқии ҷомеа таъмин менамояд. аз ҷумла роҳу воситаҳои оптималии ноил шудан ба онҳо кор карда баромада мешавад, фаъолияти мунтазам ва ҳамоҳангшудаи мақомоти сиёсӣ, фарҳангӣ, қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқро таъмин менамояд. инчунин амалияи сиёсию ҳуқуқиро ба фаҳмиши яхела ва риояи принсипҳои бунёдии ҳуқуқӣ равона мекунад. ба фаъолияти тарбияи сиёсию ҳуқуқӣ мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ барои ташаккул додани асосҳои ҷаҳонбинии сиёсӣ, маданӣ ва ҳуқуқи шаҳрвандон ва шахсони мансабдор роҳбарӣ мекунад. маърифати ҳуқуқӣ як намуди маърифати умумӣ мебошад, ки аз арзишҳои маънавӣ ва моддии марбут ба воқеияти ҳуқуқӣ иборат аст. дар баробари ин маърифати ҳуқуқӣ на танҳо он чизеро дар бар мегирад, ки дар падидаҳои ҳуқуқӣ нисбатан пешрафта аз ҷиҳати иҷтимоӣ фоиданок ва арзишманд баҳо дода мешаванд. он на танҳо натиҷа, балки тарзи фаъолият низ мебошад ва ба ин маънӣ маърифати ҳуқуқии маънавӣ ҳамчун тарзи тафаккур, меъёр, қоидаҳои рафтор фаҳмида мешавад. маърифати ҳуқуқӣ ба ваъзи адолат, қонуният ва тартибот хос аст. он самти арзишҳои ҷомеа, гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва табақаҳои аҳолӣ, инчунин шахсони алоҳидаро дар бар мегирад, ки дорои аҳамияти ҳуқуқӣ мебошанд. онҳо дар шуuri ҳуқуқӣ мутамарказ шудаанд. баландтарин самти он арзишҳои умумибашарӣ буда, меҳвари он шахсияти инсон бо ҳуқуқҳои фитрӣ мебошад. маърифати ҳуқуқии инсон ва ҷомеа, аз ҷумла гуногунии ҳуқуқии он, падидаи ниҳоят мураккаби иҷтимоӣ мебошад. аз ин рӯ дар илми ҳуқуқшуносии муосир барои тафовут гузоштани мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ аз дигар падидаҳои ҳуқуқӣ муайян кардани аломатҳо зарур аст ва аломатҳои маърифати ҳуқуқӣ бо назардошти аҳамияти воқеии онҳо чунин мебошанд. якум, маърифати ҳуқуқӣ арзёбии арзиши падидаҳои ҳуқуқӣ, институтҳо, равандҳои иҷтимоии ҳуқуқии мавҷударо дар бар мегирад, ки ба ин васила арзишҳои ҳуқуқии ҷомеа ва дастовардҳои пешрафтаи мавҷударо дар соҳаи дахдор тавсиф мекунад. дар ин росто илми ҳуқуқӣ моҳияти аксиологии фарҳанги ҳуқуқии ҷомеаро эътироф мекунад. дуюм, азбасе ки маърифати ҳуқуқӣ хусусияти сифатии вазъи ҳаёти ҳуқуқии ҷомеаро инъикос мекунад, падидаи мувофиқ беҳамто аст. ба ибораи дигар, ба ҳар як ҷомеа сатҳ ва хусусияти маърифати ҳуқуқии мушаххас хос мебошад. сеюм, маърифати ҳуқуқӣ
یک نمود معرفت عمومی جامعه بوده باید در نظر داشت که معرفت حقوقی در معرفت جمعیتی مستقلیت و جدایی نظررس دارد و تنها جنبه حقوقی رشد جمعیت را توصیف میکند. مثلا به شکل‌های سیاسی، اخلاقی و دیگر شکل‌های معرفت جمعیتی معین مقابل است. چهارم، از همه نوع‌های معرفت جمعیتی معرفت حقوقی بیشتر به معرفت اخلاقی تعلق دارد، زیرا آن بیشتر به وضع اخلاقی جامعه، ارزش‌های روحانی و غایه‌های اخلاقی حکمفرما و صفات آن شخصانی که فعالیت ایجادی و حفظ حقوق در یک دولت مشخص حقوق را اجرا می‌کنند وابسته است. پنجم، درجه بلند رشد معرفت حقوقی درک نمودن شخص و یا جامعه را درباره ضرورت تنظیم حقوقی مناسبت‌های اجتماعی با وجود آمده پیش بینی می‌نماید. از این لحاظ معرفت حقوقی با درک حقوق همچون ارزش مستقل اجتماعی توصیف می‌شود. ششم، معرفت حقوقی همیشه شرط حتمی تشکل دولت حقوق بنیاد و جامعه شهروندی است. هفتم، تحلیل معرفت حقوقی گروه کلان اجتماعی همیشه امکان می‌دهد که حالت صفتی حقوق، رعایت حقوق، اینچنین شرط‌های قانونیت و ترتیبات حقوقی آنها را با وجود آورده یا برعکس فعالیت غیر قانونی معین کرده شود. هشتم، تشکل معرفت حقوقی همیشه در نتیجه تاثیر مقصدناک نظام تربیه و ترغیبات حقوقی صورت می‌گیرد. نهم، معرفت حقوقی در مناسبت، معاشرت و رفتار سوبیکت‌های مناسبت‌های جمعیتی که در یک وقت همچون سوبیکت حقوق برآمد می‌کنند روشن‌تر می‌گردد. و دهم، مضمون معرفت حقوقی را می‌توان همچون مجموع دانش‌های حقوقی افاده کرد که در معیارها، اعتقادها و مناسبت‌هایی که در روند حیات جامعه و شخصان علاهیده تشکل می‌یابند عبارت است. پرینسیپ‌های معرفت حقوقی غایه‌ها، مناسبت‌های معین کننده زمینه معنوی و تشکیلی پیدایش، رشد و فعالیت معرفت حقوقی دولت میباشند. به نظام پرینسیپ‌های معرفت حقوقی تنها آن مقررات داخل میشوند که آنها مضمون معرفت حقوقی را آشکار میسازند. تشکل پرینسیپ‌های معرفت حقوقی روند طولانی تحولاتی میباشد. از این لحاظ عمومیت ابتدایی ریشه‌های اتیمولوژی و ارثی در خود شرط کافی نزدیک شوی معرفت حقوقی نیست. تفاوت بین نظام عامل‌های تاریخی، دینی و تفکری که معرفت حقوقی را تشکل می‌دهند هر قدر از جهت مضمون و با مرور زمان طولانی بوده همان قدر احتمالیت همگرایی آنها در مرحله حاضره کمتر می‌شود. خصوصیت مندرجه پرینسیپ‌ها را خصوصیت‌های ساختار ارزش یا ایدئولوژی معرفت حقوقی معین می‌کنند. خصوصیت‌های نظام ارزشی مفکوروی در نوبت خود با یگانگی عامل‌های تاریخی، دینی و ایدئولوژی که در یگانگی و رابطه متقابله گرفته شدند پیشکی معین کرده می‌شوند که در زیر تاثیر آنها معرفت حقوقی موافق تشکل و انکشاف می‌یابد. اوید به پرینسیپ‌های معرفت حقوقی از جانب عالمان اندیشه‌های گوناگون پیشنهاد شده است که بعضی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مثلا عالمان پیرینا و تومیوک چنین بیان می‌کنند: امروز سیاست دولتی که بر رشد معرفت حقوقی شهروندان نگرانیده شده است در اساس رعایت پرینسیپ‌های زیرین عملی کرده می‌شود: قانونیت، دموکراتیا، انسان دوستی، مناسبت به معارف، تامین همکاری دولت با انستیتوی جامعه شهروندی، مطابقت با قانونیت‌های انکشاف دولت حقوق بنیاد و جامعه شهروندی. اینچنین از جانب عالم مرازوف چنین بیان کرده می‌شود: بنابر خصوصیت خاص نظام ارزشی ایدئولوژی معرفت حقوقی اروپای غربی، پرینسیپ‌های اساسی آن در مرحله حاضره ایندیویدوالیسم، عاقلانه، سیاست، لیبرالیسم، شهروندی، قانونیت، دخل‌ناپذیری حقوقی انسان میباشند. پرینسیپ‌های نامبر شده یک نظام
интегралиро ташкил медиҳанд ки дар дохили он на танҳо функсионалӣ балки муносибатҳо ва вобастагии пурмазмун низ мавҷуданд. аммо дар баробари ин принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ наметавонанд аз ҷиҳати мантиқӣ аз ҳамдигар гирифта шаванд. дар баробари андешаи олимони зикршуда абсатаров чунин баён кардааст: принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ аз инҳо иборатанд: асоснокии илмӣ, воқеият, объективӣ, пешгӯӣ, қонуният, хусусияти демократӣ, адолат, самти иҷтимоӣ, инсондӯстӣ, шаффофият, омезиши манфиатҳои шахс ва давлат, афзалияти ҳуқуқи инсон, риояи меъёрҳои байналмилалӣ. дар баробари олимони зикршуда петрунина баён менамояд ки баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии ҷомеа тавассути такмили раванди қонунгузорӣ, раванди ҳуқуқэҷодкунӣ, инчунин рафъи камбудиҳои ҳуқуқӣ ва зиддиятҳо дар қонунгузорӣ нигаронида шудааст. яке аз воситаҳои такмили қонунгузорӣ принсипи ягонагии таҷрибаи судӣ мебошад. самти асосии ягонагии таҷрибаи судӣ ташаккул додани фаҳмиши умумӣ ва татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ ҳангоми қабули қарорҳо мебошад. инчунин олимони дигар низ оид ба намудҳои алоҳидаи принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ андешаҳои худро баён карданд ва дар натиҷаи таҳлили кулли андешаи олимон оид ба принсипҳои маърифати ҳуқуқӣ мо ба хулоса омадем ки маърифати ҳуқуқӣ дорои 4 принсипи асосӣ ва заминавӣ мебошад ки онҳо бошанд: қонуният, шаҳрвандӣ, инсондӯстӣ ва адолатанд. қонуният ҳамчун принсип дар маърифати ҳуқуқӣ универсал будани талаботи риояи қонунҳо ва санадҳои қонунгузориро ки ба онҳо асос ёфтааст ифода менамояд. волоият ва ягонагии қонун, баробарии шаҳрвандон дар назди қонун ва суд, ногузир будани масъулияти ҳуқуқи ҳар як шахсро барои ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда, ташаккули он дар раванди эҷоди қонун ва то тамоми шаклҳои амалисозии он ба тамоми ҷанбаҳо ва соҳаҳои фаъолияти маърифати ҳуқуқӣ фаро мегирад. дуюм, шаҳрвандӣ. принсипи шаҳрвандӣ асоси ташаккули шуури ҳуқуқии шаҳрванд мегардад. раванд ва натиҷаи ташаккули низоми ақидаҳои шахс дар бораи ҷойгоҳи худ дар ҷомеа, дарки худ ҳамчун субъекти фаъолияти мустақил, худшиносии шаҳрвандӣ, дастури муҳими рафтори шахс дар соҳаи ҳуқуқ, заминаи ташаккули муносибатҳои вай бо ҷамъият ва давлат аст. дар баробари ин вай дар ташаккули низоми нисбатан устувори ақидаҳо дар бораи ҷамъият, идеал ва мақсадҳо, манфиатҳо ва ангезаҳои рафтори он дар асоси ин андешаҳо фаъолона иштирок мекунад. принсипи сеюми маърифати ҳуқуқӣ инсондӯстӣ аст. принсипи инсондӯстӣ чунин муқаррарот ва арзиши тафаккури иҷтимоиро дар назар дорад ки шахс дар доираи он ҳамчун шахсият ҷойгир шуда, ҳуқуқу озодиҳои ӯ ҳадафи мавҷудияти давлат мебошанд. чуноне ки маълум аст, инсондӯстӣ хеле пеш аз пайдоиши идеяи гуманизми аврупоӣ ба вуҷуд омадааст ки моҳияти он аз назари мустақилият ва универсалии инсон ки фалсафаи либералӣ тавлид кардааст бармеояд. фаҳмиши инсондӯстӣ ҳамчун муҳаббат ба одамон маъмултарин ва хоси бисёр фарҳангҳои ғайри аврупоӣ мебошад. ҳамин тариқ аксарияти андешаҳои Конфутсий намунаи одоби инсонӣ мебошанд. инсондӯстӣ ҳамчун унсури фазилат фаҳмида мешавад ки ҳаёти мардум, давлат ва шахс бояд бар он асос ёбанд. дар адабиёти ниёгони мо низ кулли шоиру нависандагон оид ба инсондӯстӣ андешаҳои худро баён карданд. чорум, адолат. муносибати эҳтиромона ба қонун бидуни дарки одилона будани худи меъёрҳои қонун, татбиқи онҳо ва ҷазо барои вайрон кардани онҳо аз ҷониби қисми асосии ҷомеа имконнопазир аст. дар байни шаҳрвандон ба эҳтироми меъёрҳои қонун танҳо дар сурате ноил шудан мумкин аст ки агар ин қоидаҳо барои амалӣ намудани ҳуқуқҳои мурофиавӣ имкониятҳои воқеан баробар фароҳам оранд ва барои ҳамаи субъектҳо чораҳои яхелаи масъулиятро дар бар гиранд.
маърифати ҳуқуқӣ ба ташаккул ва рушди давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мусоидат мекунад. дараҷаи баланди маърифати ҳуқуқӣ аҳолӣ ҳамкорӣ байни давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар заминаи принсипҳои қонуният, шаҳрвандӣ, инсондӯстӣ ва адолати маърифати ҳуқуқӣ мебошад. ба шарофати маърифати ҳуқуқии инсон ва аҳолӣ реҷаи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад. эътироф кардани меъёрҳои иҷтимоӣ маънои эътирофи онҳоро ҳамчун арзиши иҷтимоӣ дорад, ки шарти зарурии муоширати ҳуқуқӣ мебошанд. аз ин рӯ иродаи қонунгузор агар он ба низоми мавҷудаи иҷтимоии арзишҳо мувофиқ набошад, наметавонад матни ҳуқуқиро тавлид намояд, ки тафсири он боиси пайдоиши муносибатҳои ҳуқуқии меъёрии муайян шуда мегардад. ба ибораи дигар, чунин матнҳои худсарона қонунияти иҷтимоӣ намегиранд ва танҳо як меъёри ҳуқуқӣ эҷод намекунанд. аммо илми ҳуқуқшуносӣ бояд барои фаҳмидани маъно, омӯхтан ва ошкор кардани мазмуни он арзишҳои ҳуқуқӣ, ки дар заминаи маърифати муайяни ҳуқуқӣ қарор доранд, мусоидат намояд. зеро маҳз арзишҳое ҳастанд, ки маҳаки намоён ва ноаёни ҷалби олами ҳуқуқиро ташаккул медиҳанд. аз ин рӯ маърифати ҳуқуқӣ ду ҷанба дорад, ки бо ҳам зич алоқаманданд. якум ҷанбаи берунӣ ё намоён, дуюм ҷанбаи дохилӣ ё ноаён. ҷанбаи берунии маърифати ҳуқуқӣ ба мо дар шакли рафтори ҳуқуқӣ ифода меёбад. рафтори ҳуқуқӣ рафтори бошуурона, ихтиёрии субъектҳо, ки дар доираи талаботи қонуни амалкунанда сурат мегирад ва ба қонеъ гардонидани манфиатҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятдоштаи субъектҳо ва ҷомеа нигаронда шуда, бо дастгирии давлат ба сомон расонида мешавад. дар доираи ҳуқуқ рафтори ҳуқуқӣ, ғайриҳуқуқӣ ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ бепарвои инсон ҷудо карда мешавад. дар ду ҳолати аввал рафтори субъекти ҳуқуқӣ хоҳад буд, яъне субъект дар ҷараёни фаъолият амалҳои иҷрошударо ба меъёрҳои қонунӣ амалкунанда алоқаманд месозад ва муносибатҳои ба вуҷудомадаро бо меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим карда метавонад. дар мавриди сеюм рафтори ҳуқуқӣ нест, зеро муносибатҳои ба вуҷудомада на ба меъёрҳои ҳуқуқӣ, балки ба меъёрҳои ахлоқӣ, расму оин ва анъанаҳо танзим мешаванд. аломатҳои рафтори ҳуқуқӣ чунин мебошанд: он рафтор ба меъёрҳои ҳуқуқӣ мувофиқат мекунад, он рафтори фоиданоки ҷамъиятӣ буда ба манфиати тамоми ҷамъият ба амал бароварда мешавад, он рафтори бошӯрона аст. намудҳои рафтори ҳуқуқӣ вобаста ба хусусиятҳои меъёрҳои ҳуқуқӣ, ки дар рафтор амалӣ мешаванд, риоя, иҷро, истифода ва татбиқнамоӣ аст. аз рӯи табиати худ рафтор амал ва беамалӣ буда метавонад. аз рӯи дараҷаи аҳамияти иҷтимоӣ бошад, зарурӣ, матлуб, қобили қабул. ҷанбаи дохилии маърифати ҳуқуқӣ дар шуъури ҳуқуқии субъекти ҳуқуқ дар шакли дониши ҳуқуқӣ ва эътиқоди ҳуқуқии онҳо, ҳавасмандкунӣ ва раҳнамоии онҳо ба фаъолияти ҳуқуқӣ ифода меёбад. ҳар як шахс ҳамчун субъекти фаъоли ҳаёти ҳуқуқӣ ва барандаи мақоми муайяни ҳуқуқӣ ба ҳадди аксар ғамхорӣ мекунад ё бояд ғамхорӣ кунад, ки ин мақом таъмин карда шавад. шарти аввал ва зарурӣ барои татбиқи пурраи мақоми мувофиқ ин доштани маълумот дар бораи ҳамаи ҷузъҳое, ки ин мақомро ташкил медиҳанд, ба ҳисоб меравад. чунин маълумот ҳамчун дониши ҳуқуқӣ амалӣ мегардад. ҳар қадаре ки субъект иттилоъоти ҳуқуқӣ гирифта ва аз худ кунад, ҳамон қадар имкониятҳои ҳуқуқии бештарро амалӣ карда метавонад. аз ин рӯ масъалаи нақши донишҳои ҳуқуқӣ дар ҷомеаи муосир мубрам мебошад. чунин дониш бевосита бо ба низом даровардани иттилоъоти ҳуқуқӣ, дарк кардан, баҳо додан ва дар ҳолати зарурӣ кор кард, табдил додан, интиқол додан, амалӣ намудан тавассути амали воқеии субъект, қабулкунандаи иттилоот, ҳамкорӣ бо соҳиб ва истеҳсолкунандаи иттилоот ё маълумот, объективӣ дар воситаи моддӣ ва дигар воситаҳо алоқаманд аст. дар ҷаҳони муосир худи шахс субъекти эҷодкунанда, истеҳсолкунанда, амаликунандаи дониши ҳуқуқӣ мебошад,
که با این وسیله برای فعالیت آنها در ساحه حقوق زمینه‌های مستحکم فراهم می‌آورد. در اینجا خودیاری رسانی حقوقی آغاز می‌گردد که دانش حقوقی واسطه آن می‌شود. اعتقاد حقوقی یک کاتگوری اخلاقی حقوقی بوده با درک ارزش اجتماعی حقوق در نقش تنظیم کننده مناسبت‌های جمعیتی اساس یافته در ساحه تطبیق اختیاری در رفتار واقعی به معیارها، پرینسیپ‌ها و غایه‌های حقوقی ظاهر می‌گردد. با اعتقاد حقوقی عنصرهای زیرین داخل کرده می‌شوند: احتیاجات حقوقی یعنی طلبات با ترتیبات، متشکلی، عدالت، نیکی، احترام، اعتراف از دولت، کلکتیو، تشکیلات جمعیتی، شفافیت، رعایت قانون از جانب تمام طبقه‌های اجتماعی جامعه، حفظ حقوقی دولت، اتفاقهای کسبه و غیره. دوم، حس حقوقی مناسبت شخصی به قانون، حقیقت، عدالت، برابری، آزادی، امنیت، احترام به قانونها یعنی اعتراف ارزش آنها برای شخص و جامعه، احترام حقوق، شأن و شرف دیگر شهروندان، خشم و غضب نسبت به فاکت‌های ویران کردن قانون، بدبینی نسبت به ویران کنندگان قانون که آن را دیده و دانسته ویران می‌کنند، نسبت به جنایتکاران، ناراضی بودن از خود هنگام ویران کردن انتظام مهنت، توبه نمودن، پشیمان شدن و غیره. سوم، خصوصیت‌های ارادوی شخص یعنی آماده بودن به مقاومت به هر کسی که قانون را ویران می‌کند، عهده‌داری‌ها را اجرا نمی‌کند، از حقوق‌های خود بر ضرر دیگران بیرون می‌براید، اینچنین به حمایه منفعت تشکیلات، جمعیت، دولت، شریک خود یا خودش یا شهروند دیگر ضرر می‌رساند. چهارم، افاده فعالناکی اجتماعی حقوقی و مهنتی. فعالناکی اجتماعی حقوقی فعالیت است که از جانب سوبیکت اجتماعی در ساحه اقتصادی، سیاسی یا دیگر ساحه‌های حیات جمعیتی عملی کرده می‌شود که خصوصیت حقوقی دارد. فعالناکی اجتماعی حقوقی فعالیت واقعی قانونی شخصان واقعی، اتحاد آنها، ساختارهای دولتی و شخصان منصبدار آنها میباشد. فعالیت اجتماعی حقوقی این همه گونه نمود عمل واقعی جمعیتی است که با قانونی بودن فرق میکند. فعالیت مهنتی باشد عملی گردانیدن نیروی ذهنی و جسمانی قوه کارگری در جریان فعالیت مهنتی بوده، معین کنی مقدار فعالیت مهنتی در سطح به دست آمده حاصلناکی مهنت یا حجم کاری در یک واحد وقت اجرا شده می باشد. پنجم، دانش حقوقی، دانش قانونها، شکل‌های انکشاف مناسبت‌های حقوقی، نظریه‌ها می باشد ولی نه همه بلکه تنها عقیده‌ها و پرینسیپ‌هایی که جهانبینی را تشکیل می‌دهند. ششم، ارزش‌های حقوقی. این ارزش‌ها از قبیل عدالت، آزادی، برابری، قانونیت، ترتیبات، غایه‌های حقوقی میباشند. و هر کسی که قانون را ویران میکند مبارزه برده باید تمام حقوق انسان استفاده گردد. تمام وظیفه‌ها را با ثمر و صافدلانه باید انسان اجرا نماید. و هفتم، مناسبت حقوقی. یگانگی دانش معیارهای حقوقی، مناسبت‌های اموسیونالی به معیارها، آمادگی به عمل براری رفتار حقوقی در اساس دانش، وضعیتی که به عمل فعال امکان می‌دهد. تشکل اعتقاد از رساندن کمک به شخص در فهمیدن نیازهای حقوقی، تشکل حسیات حقوقی، خصلت‌های شخصیت اراده قوی، فعالیت حقوقی، تشکل دانش‌های حقوقی، تحکیم ارزش‌های حقوقی و آگاهی از منفعت‌های حقوقی عبارت است. رفتار حقوقی از نقطه نظر مسئولیت مثبت اجرای آن طلبات‌های اجتماعی را افاده می‌کند که به سوبیکت عمل کننده نگرانیده شدند. بنابراین سوبیکت مذکور حقوق دارد که به فعالیت او بهای مثبت دهد. این بها در اساس فاکتورهای رعایت معیارهای قانون با دست آوردن نتیجه‌های فایده‌ناک جمعیتی، هوسمندی از جهت اجتماعی تصدیق شده بر رفتار شخص و کلکتیو اساس می‌یابد. آن از به عمل آمدن عاقبت‌های واقعی رفتاری که برای شخص کلکتیو فایده‌ناک است، اعتراف و تامین حقوقی آن
و در بعضی موردها میتواند با هوسمندکنی اجتماعی، سیاسی، معنوی و حقوقی عمل قانونی پورا کرده شود. هر یک عمل انسان با واقعیت اطراف تاثیر میرساند و عاقبت‌های گوناگون جسمانی، اجتماعی و روانی را به بار می‌آورد. رفتار حقوقی یک شکل همکاری سوبیکت مناسبت‌های اجتماعی بوده، نتیجه این رفتار همیشه به دایره کم و بیش وسیع اشخاص فرا می‌رسد. عاقبت‌های آغاز کار، میراث گرفتن مال و ملک، بستن عقد نکاح یا بیکار کردن عقد نکاح یا آغاز پرونده جنایتی نه تنها به اشتراکچیان بی‌واسطه آنها، یعنی کارمند که به کار درآمده است، همسران، مفتش که پرونده را آغاز کرده است، بلکه به شخصان دیگر، نمایندگان ماموریت کارخانه، اعضایان عائله، اشتراکچیان مرافعه جنایتی و غیره تاثیر رسانیده، همه این عاقبت‌ها را بسیار طرفه و گوناگون می‌نماید. یکی از این عاقبت‌ها اعتراف حقوقی کردارهای صادر شده و عاقبت‌های واقعی آنها میباشد که خاراکتری فایده‌ناکی جمعیتی دارند. اعتراف کردن رفتار قانونی با یک قطار امکانیت‌های علاوه‌ای که به شهروند و کلکتیو وابسته به این رفتار داده می‌شود، زیچ علاقمند است. محصول معرفت حقوقی این معیارهای حقوقی، یادگاری‌های حقوقی، اصول‌های حل نزاع، تجربه فعالیت حقوقی، فولکلور حقوقی، مردمی که نه کمتر از عنعنه‌ها به حفظ و تأمینات احتیاج دارد. از بین رفتن قبط معرفت حقوقی در خودشناسی دولت سیاسی ملت تلفات جداناپذیر است و میتواند باعث بی‌سروسامانی و خودسری در مناسبت‌های اجتماعی گردد. معرفت حقوقی سوبیکت حقوق میتواند در شکل مادی در این یا آن پردمت معرفت حقوقی افاده کرده شود. مثلا معرفت حقوقی قانونگذار در چنین اوبیکت‌های معرفتی آنها از قبیل قانون‌های حقوقی که از جانب آنها انتشار شده یا قرارهای سودی و غیر عملی کرده می‌شود. معرفت حقوقی عالمان حقوق‌شناس میتواند در شکل مقاله‌های علمی، مونوگرافیا در موضوع حقوقی دارای خصوصیت غیر نگلیستی در شکل لایحه سند معیار حقوقی و غیر افاده کرده شود. معرفت حقوقی شهروندان عادی میتواند در شرطنامه‌های حقوقی خطی و الکترونی به مانند قرض، تحفه و غیره در مکتوب‌ها به وکیلان مقامات قانونگذار با پیشنهادها درباره قبول سند نوی معیار حقوقی یا تغییر لایحه سند موجوده و غیره شکل مادی گیرد. محصول معرفت حقوقی که سوبیکت حقوق با وجود می‌آورد در برابر معرفت حقوقی در حال در زندگی مستقلانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصول معرفت حقوقی واسطه انتقال دهنده تاثیر معرفت حقوقی بعضی سوبیکتان حقوق با معرفت حقوقی دیگران میباشد. همین طور پیش از همه با واسطه محصول خود سندهای معیاری حقوقی، سندهای تطبیق حقوق و غیره معرفت حقوقی ایجاد کنندگان حقوق با سوبیکتان فردی و گروه‌های معرفت حقوقی تاثیر میرساند. باید قید کرد که محصول معرفت حقوقی در فرقیت از معرفت حقوقی میتواند نه تنها در دوام حیات بلکه بعد از مرگ ایجادکاران به این یا آن درجه به سوبیکت‌های انفرادی و دسته‌جمعی حقوق تاثیر رساند. گذشته از این تاثیر به سرنوشت معرفت حقوقی نسل‌های من بعده و نمودهای معرفت حقوقی نه تنها یک بلکه بسیار کشورها و احتمالاً تمام بشریت میتواند خیلی نظررس باشد. مثلا محصول معرفت حقوقی روم. محقق دوره تشکل حقوق اروپای غربی برمن تاثیر بزرگ محصول معرفت حقوقی روم را به این روند از جمله دو سمت تاثیررسانی را مفصل مشاهده می‌کند: توسط حقوق کانونی و توسط دانشگاه‌ها. محصول اساسی باقی مانده معرفت حقوقی پیشرفته رومی از 4 قسم عبارت است: کودکس که فرمان و قرارهای امپراتوران روم را پیش از همه یوستینیان را در بر می‌گرفت، نوولاها که قانونهای خود یوستینیان را در بر می‌گرفت، اینستیتوسیا یک دستور کوتاه برای دانشجویان حقوق‌شناس و دیگست در 50 کتاب که در اقتباس‌های زیاد را از نوشته‌های حقوق‌شناسان روم در دایره خیلی وسیع مسائل حقوقی جمع‌آوری کرده است عبارت میباشد.
کودکس با زبان انگلیسی معاصر ترجمه شده است که 1034 صفحه است. نویل ها 562 صفحه، اینستیتوسی 173 صفحه و دیگست ها 2734 صفحه را در بر میگیرد. در تاریخ خلق ما دوره‌های گوناگونی پیدایش و پشتخوری دولت‌ها و از این رو نوع‌های گوناگون شعور حقوقی و معرفت حقوقی بودند. اجدادان تاجیکان در شعور حقوقی خود ورود به شعور زردشتی بودند که سگانه معروف پیندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک را اعلام کرده است که ایدئالیسم حقوقی است و آن از آن برمیآید که ظاهراً پیندار، گفتار و کردار نه همه وقت به هم موافق آمدند و چون ضد این سگانه عجیب ولی ایدئالی اعلام کرده شد. میتوان راضی شد که حقوق زردشتی، حقوق آب، حقوق اکولوژی را به موقع فطری و حقوقی در مدیحهای خدای شرطنامه میترا که وفاداری شرطنامه‌های بسته شده را تأمین میکرد دانسته میشد. جای حقوق زردشتی را حقوق الینیستی امپری یکی کوشانیان عوض نمود. بیشتر از همه دین اسلام با شریعت و علم فقه خود در شعور حقوقی و معرفت حقوقی مردم تاجیک اثر گذاشته است. حقوق اصطلاحگران دوره بعدی یسوع و بلیک‌های چنگیزخان، کودکس تیمور، فرمانها و سوزیمها، حقوق امپراتوری، حقوق شوروی را نباید صرف نظر کرد. شعور حقوقی و از این رو معرفت حقوقی را در چنین گوناگون رنگی که وضع شعور حقوقی ما را بسا ضدیتناک و استوار میفهماند پر از خود کردن ممکن نبود. در بین اهالی حالا هم عادت حقوقی خیلی پهن شده است. شرطنامه خرید و فروش چاروا با تلفظ فرمولای معین، خواندن خطبه هنگام نکاح، اشتراک شاهدان و رضایت عروس به نکاح، گرفتن فایز هنگام بستن شرطنامه قرض به صفت عملی تصنیف شده مکروه، ممنوع. این چنین چیزی که جایز نیست، یعنی در بین حرام و حلال موقع مابینی را اشغال میکنند. در بعضی ناحیه‌ها حال هم در صورت گم شدن یگان چیز عادت خاک پرتاب را استفاده میبرند که پیران گرامی ده اعلام میکنند که به شخص دزدیده امکان پرتافتن اشیا در گل خشک بهر برگرداندن مال داده میشود. یا اینکه حشر همچون شرطنامه فعالیت یک جای خیلی معمول است. فرهنگ والای نیاگان ما جهانیان را تسخیر نموده و در شکل و مضمون اصیل و یا تغییر خورده و به شرایط معاصر مطابق شده به ما باز میگردد که بعضا زمینه ملی آن علاقه ناآشنا است. از این سبب شناسایی به ایجاد پرقناوت گذشتگان باید زمینه دانش‌های فوندامنتالی علم‌های گوناگون معاصر را تشکیل دهد. از این روند علم‌های حقوق‌شناسی نباید استثنا کرده شوند، چون که یکی از جزءهای اساسی دستاوردهای نیاگان ما پیش از همه عنعنه و سنت‌های دولتداری ملی و رشد حقوقی دینی و دنیوی به شمار می‌رود. فرهنگ حقوقی ملی ما نه تنها خصوصیت صاف نظری بلکه خصوصیت عملی و تطبیقی را داشته در دولتداری نه تنها نمایندگان خلق تاجیک بلکه خلق‌های دیگر نیز بر علا مشاهده می‌گردد. کافی است که به دولتداری اجنبیان که به تاجیکستان تاریخی وابستگی داشتند نظر اندازیم. اندیشه‌های سیاسی حقوقی در قطار دیگر سمت‌های علم حقوق‌شناسی یکی از علم‌های زمینوی به شمار می‌روند که به تعلیم و تربیت نسل نوی حقوق‌شناسان تأثیر بزرگی رساندند. در مثال رشد فرهنگ حقوقی نقش خاص دارند. تعلیمات سیاسی حقوقی به منتالیته خلق، عرف و عادت، باورها، دین و مذهب، اندیشه‌های سیاسی حقوقی ملت زیج علاقه‌مندند. به اندیشه ما بیانگر و افاده‌گر روح خلق میباشند. معرفت حقوقی به حیات معنوی جامعه عمیق وارد شده به شعور حقوقی، عنعنه‌های حقوقی و تفکر حقوقی اهالی زیج علاقه‌مند است. آن اینچنین در تشکل قانون، اجرای حقوق، تفسیر حقوق، فعالیت تربیوی حقوقی، در فعالیت مقامات حفظ حقوق و سودی، در عمله حقوقی ظاهر می‌گردد. سطح معرفت حقوقی صفت و ثمره‌ناکی تمام نمودهای فعالیت حقوقی، حجت‌های حقوقی، حالت قانونیت و ترتیبات را معین می‌کند.
имрӯз лаҳзае фаро расидааст ки ба таври ҷиддӣ масъалаи омӯзиши фарҳанги ниёгонро ба миён гузорем. ин масъала барои тоҷикон тақдирсоз аст. мубрамияти мавзӯъ боз ҳам бештар мегардад агар ба талаботи юнеско ва ташкилотҳои бонуфузи дигар шинос гардем, ки онҳо барои шинохти як анъана, як ҳунар ва як намунаи меъморӣ садҳо талабот мегузоранд, то он ҳамчун моли тоҷик шинохта шавад. бинобар ин анъана ва моли тоҷикро дигарон кӯшиши соҳиб шудан доранд, барои он ки дар оянда мо тавонем осон ба ҳадафҳои миллиамон даст ёбем, бояд имрӯз тахкурсии комёбиҳоро гузорем. тахкурсӣ ҳамаи муваффақиятҳо дар сатҳи идеологӣ, рушди давлатдории миллӣ, такмили ҳуқуқии миллӣ, эҳёи анъана ва суннатҳои ниёгон дар омӯзиши фундаменталии фарҳанги миллӣ нуфтааст. дар ин росто омӯзиши фарҳанги ҳуқуқии кишвар, афкори сиёсию ҳуқуқӣ, анъанаҳои давлатдории миллати тоҷик бояд ба самти афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ табдил ёбанд. дар хулоса зикр намудан зарур аст ки маҳсули маърифати ҳуқуқӣ кулли дастовардҳои ҳуқуқии ниёгони мо, ки дар шакли моддӣ ҷой доранд, одатҳои ҳуқуқӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии тарихан ҷойдошта ва айни ҳол амалкунанда, мақолаҳои илмию оммавӣ, монография, китобҳои дарсӣ ва ғайра мебошанд, ки дар худ арзишҳои ҳуқуқиро дар бар гирифтаанд. устодони азиз, қисмати дуюми дарси видеоии маърифати ҳуқуқиро ба сомон расонидем. хайр то дарсҳои минбаъда.